aku. Budi Wijaya. Wahul boy. Ada Mbak Ika Rempo, ada Neng Adi juga ya. Kopi susu anget anget, gedang goreng panas pisang. Yo disediakeun yo rong, ning meja yo jaserane. Yo lutruke Budi Wijaya sindene ayu tenan. Wah cakep. Wis kadung dadi langganan, eman sing bisa sun lalekake. Ya ho ah ho ho ah ho terima kasih.
Tiga. Sing ngendi barangnya iki, Mas? Ayo kita. Oh, sing iki. Tiga. Ibu-ibu. Semlohe. Ya, ya. Nang ini nang ini. Nang ini nang ini. Nang ini nang ini. Nang ini nang ini. Ada siapa lagi, Mas? Disusul dengan Putri Wijayanti. Ayo Pri. Pri. Pemirsa. Inilah barang. Saya si putri Sinten Bandung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Ada siapa lagi, Mas? Ada si belajar. Si belajar. Nana disco. Awas. Iki loh, Mas. Ala ketir, ala ketir, ala ketir, ketar ketir, ketar ketir. Disusul si imut-imut. Si mungilnya Budi Wijaya. Neng Adis. Ya, Siap ya. Awas, awas, awas. Goyang dompret, goyang dompret. Oh, oh. Goyang dompret, goyang dompret. Mas Jono, Mas Jono, Mas Jono. Jeleki karepot. 1, 2, 3, 4 sudah, Mas.